الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami, hitoy na to biya mga patumtum sa lukay, biya mga nagtatakad-takad kita niyo sin, amin kamatanan sin pag kita sin sali simbulan hawak to ini insyaAllah. Asal da uno bang uno, natumag da sila kako dahing darul ifta, amuin bang uno na jimatu insyaallah ta'ala supaya kita nagtatakad sin waktu supaya bang di kakitaan lang ta amin makapagtarawi kita niyo na bang tsaw pa makakitaan na magtakbir kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu hitoy na to impangadyan dahing amin ayat biasa na to kaina. Surah Fussilat ayat 3 tagto, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Na kaya tarun ini in ayat ini amin kaya ibukan sin dua sahabat bianakan Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Ibn sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Amuin kalaguan sin panawag-tawag pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biyayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amunalaw ning kabtangan hayya ala salah. Karina kamu amuin tumunay sin inihak sin Allah Ta'ala harap kaniya amunain ini tumunay sin ibadat sambahayang. Ngain maana kamaksuran sin ayat ini bukon sadya sa ini panawag-tawag sin mga sila muadzin amuin ini suway-suway na hadya mabutin waktu sambahayang. Buat malaingkan panawag-tawag sing kita harap pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai sin susukat-sukatan sing kita harap pa Tuhan na Rabbul Alamin subay wayroon liat niya kataan sing kakukunahan na to iwan pangayon na to kaniya in kataan piya ngayon na to amin dihilan kita niyo kusog iwan gaos tumunay sin amin hinang karidaan niya kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena panawag tawag pa Allah subhanahu wa ta'ala yan doon hayan katan sim mga sila naliligap lamod doon han tawagon sing kita katan sim mga sila naghinang sin amoy insulang patuhan Rabbul Alamin tawagon na to sila in nagsisirik in nagkukupur in katan simusulang pa Allah ta'ala subay na to sila tawagon maun pa kaamuhan pakabuntulan dahin haamuin wiyajib ka to taniusin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dia kita niusin ini kabtangan sin Allah ta'ala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amuin dia kita niyo dunhan manawag-tawag paamin matarang ini daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban in kita niyo na bukuon na to in amuin hinang doon ka dukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dua ini yaon nag-agad in napi iban sin isbat biada sin kalimatut tauhid imian kita la ilaha illallah wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan amurain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya nabihan yan na rumaak kita
pahinang matarang daing hatuhan na to Rabbul Alamin, sarta pagtaat na to haraak niya pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban manglangi kita niyo ring hinang piagmungkir sin Allahu Ta'ala. Di kita mabaya amuin tumutog doon kanila, buat malingkan inyan katantan bang isab sila lumugos doon na katanaman nila, narisab kita niyo amuin ini paluguson kanila, dihilanta sila kapatot karena inyan kapatot nila. Kapatot singkatan mano siya magkupor patuhan, kapatot si mano siya magsirik patuhan, kapatot si mano siya sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban kapatot si mano siya magpabuntol doon hakaridaan sin Allah ta'ala, ingkatan hinang sintep-tep mano siya magbalik da kaniya bang marayaw hikarayaw na nakadawhat siya sing karayawan. Nabangsaw pa mangi hikakangi insiyuran niya na magbing da kaniya ingkatan hinang niya na bihanyan in jatuhan sin katan manusia. Na amo ini impardaakan kan hambok waktu in hambok sahabat dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akmad to pamangamang sisirik. Laong niya, ya Rasulullah, uno da akon mo ako madto pa mga magsisirik yaon, ini hati niya, ini hinduan ko sila bihay ni bihayad to. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ako dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon manglaknat, atawa mamumong manuk na hamano siya. Dia akap ko sin Allah ta'ala, rahmatan lil alamin. Inako dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in supaya sumaplag in ini rahmat ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala habawaw singgumi ini angan magtaymanghud biya na sinagita kain na in shiar sin programa na to ini manawag-tawag papag-iman, manawag-tawag paamuin ini maun pa ini pagkasilasa, manawag-tawag maun pa pagtaymanghud, iban manawag-tawag maun pa kamahardikan daing hanarka jahannam. Amo ini maksud sing kita mga katawtay manghuran, di taman jari butawanan in amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, sabab doon kita niyuhan makawak amal sa lagu-lagu daing Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita magpatuntum hamano siya nalalawong amal dakula yadto. Nabang siya miuntol ando kailo ingkatan amal niya aon bahagi na to. Nabihan niya. Nabang siya di muntol na isa-isa niya ing kita nakapuas habang man kita nakapatumtum kaniya. Nabihad to yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na salukay in waktu yan turi pa biya mga dumatong katutan niyo, masi kita niyo yari magpatumtum. Katutan niyo katan, muna na in nagpatumtum kaniyo ini waktu ini, mabaya to dako sinamin, ini doon ako ha, ini tindukanan sin, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama amuin sa bunal-bunal, wayroon sa to niya, amunain agama Islam. Amuin na ini uno niya katan kaya tayong babawad niya yung katan panghindo sing katan daak sin Allah ta'ala karasulan panagnaan sampai paamuin ini mahuli ring haamin siyunuan niya amunin Isa alayhi salatu wassalam siya na yung kahinapusan doon hay ni napun nain ini panghindo kamatanan daing hapanagnaan pakahinapusan sabab ing kitab Al-Quran laong niya muhayminun alay. Hati niya amuin nang langkom isingkatan pangnindo daing hapanagnaan sin kitab pianaog sin Allah ta'ala ring hataas langit hanggatos iban upat kitab miumos sin Allah ta'ala pa upat kitab amuna in Taurat, in Injil, in Zabur, iban sin Furqan.
manjari inupat kitab ini miumus sinallahu ta'ala pahambuk na kuman kitab amunain Quran maha mulia yaun nakatan impang Hindu amin pang Hindu wayroon na manjari pindahon daing halauman niya hang sulag uno-uno inyaon katantan jati na yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kataw tayo manghuran haagam Islam na amo yan ini angkan nabi ay takdunhan in panawag-tawag sin muadzin doon hayan biya sa pantun sin pana sin mga sila magjijihad pisabilillah bang siya kumugdad na pasatro hati niya kumugdan madtuharap pa amin kugdanan in katan piag mangi sin Allahu Ta'ala maig na rin doon ha inilaw man niya ingkangian makaharap na siya katantan pakarayawan sampay abutan mugtuin manangut deng kaniya in siya halawm na ini rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw tayo manghuran haagam Islam. Amo ini in suway na to iya ayupot marayaw jajakahan labi-labi na yung pagsambahayang singkitan niyo in sambahayang ando kailo biya na sinagi singkita kain na balikan ko in sambahayang ini biya dunhan na amo nain puunan singkatan hinang singkitan niyo amin nag-agad in bigi jantong na to iwan sikignot kahibal na to iwan sinsuara na to harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay sadya kita niyo magpaamo sininang na to. Asupaya makatangkis kita niyo ring aming biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal to din hambuk usog iabutan siya ka numantahon hapag sambahayangan wayroon misan hambuk sambahayang taymaon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangita baha. Inhangkan niya sabab laong niya aun waktu himugdan in pagruko niya sumagawa in pagsujud niya wala na kaamo. Aun waktu na kaamo in pagsujud wala na kaamo in pagruko. Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu biasing kita niyo kako pagsambahayang. Hati niya ingkita untara sambahayang nakaamon amurain sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tayad to na hinang bihad to nag-inruko iwan sin pagsujud bihan aun waktu ridto aun kasaan ta. Sabab biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Ini pagruko biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw rumuko na bihan subay ini laung tabahan tang hinawakan ta. Miyaman tang hinawakan ta. Marayaw inulin sin limata patuhod ta. Sarta bantang hinawakan ta in atod sim matataharap palugal susujuran ta. Bihan, sabab bang mo bulukon in liog mo bihan harap pababa na yung kakitaan mo dool siki mo. Buko namin luko ini susujuran mo. Nabang ubantangon in o mo, madto palugal susujuran mo in pangatod mo, na amo na biya simbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kira-kira in bantang sinhawakan mo, bangkaw nagruruko, amin butangan, in taykod mo yaon sin baso liulunan tubig, di siya maasag. Bihan yan. Nakita kaw yan. Na bangsa upama, doon haon inikaw sumujud. Naramik yan subay mura akaron ng biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena laong sin Abu Hurairah radhiyallahu an amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'dhum. In kita niyo naraaksin Allahu Ta'ala sumujud hapito ang gauta. Uno yung pito ang gauta ini. Ini biyeta sin Abu Hurairah katan hambuk-hambuk kato niyo. Kiyawa niya ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan ang gauta. Al-jabhatu ma'al anf.
amo na tuktok iwan sin ilong. Subay magpagman imbutang pa susujuran. Dumagot in ilong, dumagot in tuktok. Hambuok in itungan kaniya. Pag-ubos si Karua, Al-Yadan, amin 25. Biya din yung pagbutang sin 25. Biya da sin pagsintak mo sin 5 mo pataas, bangkaw magtakbiratul ihram. Imiyang kaw, Allahu Akbar, biya sin pagsintak mo yan to, bihad to imbutang sin 5 mo. Bang dito na ha, bubutangan, sarta, ini mumos ini gulamay katan harap paunahan, karena ingkatan sing gulamay sing kitayan mangiblat, harap pa Baitullahil Haram. Amo yan to. Bukon siya kaya kangkang sa mumos bihan. Mangiblat siya. Biya sin panindog mo umanop pa Ka'batullahil Musharrafa. Bihan yan. Napag-ubos, doon na yan ini hika upat iwan hikalima niya daing hamanga ini sumujud pa Allah Ta'ala amunain rukbatan, dua tuhod. Napag-ubusin dua tuhod yaon, atraful kadamain, amunain duhol siki, yaon timindog siya bangkaw nagsusujud, in gulamay mo yaon, labi marayaw bang siya amuin, miumunain gulamay sin siki mo yaon paunahan, doon sa tain, tikod-tikod mo yaon timitindog. Bang mo mahinang imbiyad to bang di, namisan da kuman namin doon si kiyaon, mumusingkogdan niya madto pababa. Na may ta siyabot ka inayad to, in aun wakto lang niya kimugdan in pagsujud, wala kimugdan in pagruko, aun wakto kimugdan in pagruko, wala kimugdan in pagsujud, sabab mataod pagkakitaan ta, ubos niya limingkod, bihan, pagsujud niya magbalik, kaya kalitin siki pataas, wala siya nakasujud induhol siki. Bihan natin niya, biya sa pantun, unom dain, ini uno yaon. Inamuin, dimagot, bihan, pababa, sa babinambok, siki ato kimakalit. Bihan, namin ganta, hitawidi namin siki hambuok yaon bang siya limingkod na. Nabihad to. Yad to wala kimugdan, mga kataw tayo mangura na kami Islam. Ang kantoy, inambuk usog, yad to imumul ka numan tahon. Apag ibadatan, way misa nambuk, ini sambahayang niya tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan yan. Naramik yan. Misan magbasa kita simpatiha. Inyan subay kita maayad. Huo sa lang ta in Quran, inhukuman niya, magbasa kaw sin Quran, halawon sin sambahayang, inhukuman niya sunnat. In suratul Fatiha, ayat siya halawon sin Quran, buat malaingkan aun hukuman niya rugaing dahing hakaywanan ayat. Karena in suratul Fatiha, in siya yan rukun sin sambahayang. In ma'mum iban sin imam suway siya makabasa. Subay makabasa in ma'mum iban sin imam. In maksud niya, bang mo kitaon si buda in sambahayang, limalahil in suara iban sin hipos, subay si buda in pagda nato, karena in pag-ianon nagbasa sin Quran, na subay siya himibal in dila. Hipos kauri gumawa in suara mo, sa subay kaw nagbabas sa indila mo naghihibal, biya da kaw sin imyan, hawak to matanog imbisar inini pagbabasa mo sin suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hipos damik yan, subay rabihat, tuwin lugay-lugay niya isab. Ampan na magjato kato tanyo, bang siya limalahil in suara, mahaba-haba, bang siya amin hipos na haupo na kailuin waktu bihan sin inyan sumambag in Allah subhanahu wa ta'ala singkatan babasahon na to halawon sin suratul Fatiha sabab inagi sintuhan na to Rabbul Alamin
qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Biyahagi ko magdua in sambahayang parwang kabahagi iban sinipon ko. Bang makaiyan na kita, alhamdulillahi rabbil alamin, laung sin Allahu Ta'ala, hadali, inyan laung niya kaku. Ar-Rahmanir Rahim, laung sin imam, laung sin Allahu Ta'ala, hadali. Maliki yaumiddin, laung sin imam, laung sin Allahu Ta'ala, hadali. Hati niya inyaun kataan, suko sin Allahu Ta'ala. May tangianan niya in suratul Fatiha, salah. Sabab in suratul Fatiha, subay mawasa sin imam iban ma'mum, halon sin sambahayang. Bihan batin hukuman niya, inyan rukun sin sambahayang. Bukum biya sin magbasa ka, ubos ka mag ini Fatiha sin Quran, inyaon katantan sunnat in hukuman niya, misang kauri makawas sa sin sura yaon, at tawari mo matalos in sura yaon, pila-pila na ayat inyaon katanjari na, sa sumagawa in suratul Fatiha, subay mawas sa sin ma'mum iban sin imam. Bihan. Sabab pag iyan mo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bangkaw makaiyan biha tulong sin Allah Ta'ala, hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Inyan suko sinipon ko, na hirihil ko kaniya in piya ngayo niya. Sambagon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abuanin pag-ihanon piya, parbahagian sinipon ibantang ipon, doon halawm sin suratul Fatiha, tiag in suratul Fatiha as-salah, sabab in suratul Fatiha subay mabasa sin ma'mum iban sin imam. Mga katawtay manghuran haagama Islam. Nando ayaran na to in ginhawaran na to, labi-labi na in imam amin magdarungan kato sin ibadat sambahayang, sabab sila in nagda sin ibadat na to katan kita niyo ma'mum. Bihan in subay jumatu ando kaylo in yadto katantan hikarayaw kato tanyo in pagpatumtum piya tumtumi asupaya masalasjay marayaw in hinang nato amoy in kumugdan asupaya kita niyo si pais niya mabiyasin amin hambuk usog nagibadat pa Allah Ta'ala nagsambahayang kanuman tahunin lukay wayron misan hambuk sambahayang tiyayma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan sabab suway siya roon in amilus salihat, amal salih. Pag yanun amal salih, amunain amal timutugda hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta in mukarna sin taon nagibadat harap hadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabiyad to sa kaula-ulain mukarna mo, imalupkaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kikita mo siya. Bang mo siya rin kakitaan, in ikaw kikita niya naghinang, diurungog niya ang kabtangan mo misan hipos, kikita niya in hinang mo madtumari, in ruko mo, in sujud mo, in lingat-lingat mo pakid madtumari, inyan katan kikita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suway kita rin magpanglingat-lingat. Bang kita timitindog sambahayang in aya atod ta sa jalukal pagsusujuran ta. Sibo da kita rimuko amurad to in iya atod ta. Sampay rumagpakintok-tok ta palukal amin pagsusujuran. Bihad to sadya ayaw kita limingi pataas pababa. Bihan. Iban suway bukon matao din hibalta. Doon hayan, tutog. Doon hanim pangannal ta harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabihayan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Nain ini katantan ando kaylo, pagpatumtum hadya kato taniyo, sarta nain ini katani karayaw kato taniyo insyaallah ta'ala. Ampa impagyanon doon hay ni sarayaw-rayaw kabtangan,
sin kita amuin kaptangan makabing in manusia maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makabing sila maun. Biya si mga tao naliligap. Biya si mga tao yaon nakaalop pa amin uno. Amuin saan hinang nila. Sabab biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Dzalika adhaful iman. Muna-muna pindahon mo siya ring hainang niya sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hawason mo siya. Biya sa pantun simpag ahwas hawas sin tao sung masunog halom simbay niya, gasuran mo na siya, law mo lakso na kao. Di da mauno misan mabali, bang man inikaw ando kayo malapas dahil nga sunog sin kayo yan. Nabihad to. Karena inikaw rin ako makatabang kaniya. Sa abang kakausan mo tabangon, sa katon mo pata simbay hawason dahil nga amuin ini kaliruan niya. Nabang di, bihad to kabtangan na kuman. Atin niya bang siya lumukat doon na yan, nadahon mo mag-ison-ison marayaw habis, sara marayaw, amin makatay ma siya insya Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yaunin amru bil ma'ruf, wan nahi anil mungkar. Amuin langon po siya rainghay ng piyagmungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katautay manghuran, inyan karuwa-ruwa sa lago-lago ibadat mahasil sintaw magpatumtum. In amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Doon kita niyuhan makabakamal. Amin magoy kita niyo raingha ini kalubukan si manusia, inyan katanti mangkis kita niyo raing nakawajiban na to. Piyag amanat sin Allah ta'ala kato tanyo, labi luba na to di mga sila nakahati, nag-ingat sin sara sin Allah ta'ala, amanat sin Tuhan Rabbul Alamin subay hipasampay, in ilmu aming kiyahatihan, karena bang wala kaya pasampay, inyan mahinang sabab, hikala nat kato sin Allah ta'ala hadlaw kana-kana. Bihan, sabab muna-muna, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi mal'un. In magtatapok sin ilmu, imdi magpasampay sin ilmu sin Allah Ta'ala, lala natun haadlaw akhirat. Bihan, sabab kaya pag-amanatan kita, ingat tayong sara sin Allah Ta'ala, subay tayo pasampay. Nabihan yan, mga katautay manghuran, haagama Islam, na murah-murahan, in mga pakaradyaan tayo ni, kaya na sinakilukay kita nagtatakad-takad, inyad to pagpatumtum hadyakato tanyo, kataan-taan, pagbalik-balikan sing kita, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihan, wa qala innani minal muslimin. Subay panggausan sinambok-pambok din kato tanyo, amin nakahati sing pag-agama, amin kabtangan marayaw hadya in pagwaon sing kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nag-uwi? Huh? Amoy adto in subay tumaga ko day hadya hambok tay mangod kalo-kalo biya mga aon na bahaya sin ini pag kasambulan sin ini bulan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tumaga ko ra ideya dyan. Tahan-tahan ka mo mga katautay manghuran, yari na nag-declare inshallah.
Tahan-tahanan na to, inshallah. Makusog signal ka mo, continue na. Na ka mo maglukay-lukay. Continue. Yun may mga tao rin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manguran, nagdurungog. Hawak to ini, in declaration sin Darulipta, magpadukup kita niyo sin itungan. Hati niya, bihayaon, magtarawi pa kita niyo, insyaallah ta'ala. Balikan ko, in declaration sin Darulipta, sin Region 9, Iban Palawan, magpadukup kita niyo sin itungan, hati niya wala kita imbulan, hati niya puasa pa kita niyo konsum, na magtarawi kita niyo, insyaallah ta'ala. Magsukor, kaniyo katantan, nagdurungog, dalam doa kanyo iwan ini lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katantan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.